West Karbi Anglong Rongkhang constituency ke parlo Borthal ahithi Adung het Borthal towar kok thompen tanker langso dagalong aru chikluni phai thongke braisiarni tanker langso longkir Teron abong Sumshi Teron pen Millik karwas kampupon Karbi Anglong arlo non ke owe kimiatum tame behabe parahin paprang dunsi mitha keng charge printi bomlo lason thak si longkir Teron abong Sumshi Teron tame mitha keng ke charjap ji aphan pura Millik karwas Ingpu ponsi tebok terai arat tuma phan isi joy ke pen hem konglong ke champon ji aphan far side pipon po Bangso karwas lake Rongkhang constituency arlo inut aning Keme nayabang pu Robert timong lapen borsing Teron atumsi Ingpu pondo la solong kachitong dun mindar kramsa rongasar maihon Teron rongasar long bipator president BJP Tenkralangso local committee khetri timong secretary BJP basa rong LP school PS hembang isi akisar harmon Teron longkir Teron PRNA Maipu Jamulong Chiso Kongchun Bangret Sontimung Lapen Tebok Terai Aratatum Chetong Dun Ake Hai Borsing Teron Pen Tami Sumshi Teron Pen Lapuson Asai Keme Ki Klempon Thekapot Kachoro Lam The Tami Pajir Pontu Lapen labang solong akang tuyang deng an kipali dun jiapan katibok terai aratatum hadak dampen bike car cham dampen si kachirap ang thek chipaklang dun nang puputa longkir Teron pen nang than pachini dun tu Borthal so pen Priyanka Balmiki KTV News